Slav temaşevan heja, jibajare amede, Slavu res. Bele, iroji disa mevanek gelek hejal gel min heye. Ebu xo be asli xo yani ji bapir em bêjin, ji Bakurê Kurdistanê ne, lê belê koçê alî Rojavayê Kurdistanê dibin. Lê ew bi xwe penaber e, îca li Almanya dijî. Mêvanê me Amedê Xursî ez bêjim ku jiyanekê bi taybet dijî. Ji ber ku bi sala em bêjin bê nasname dijî. Dûrê jî deman nasnama xwe digire, berê xwe dide Ewropa. Xêratî. خير ساوي اخوان. Çavay başî. ساوي سباسكم. Hem ji bo Amedê hem ji bo bername me xêratina te dikim. Bi rastî jî jiyanek ez wisa bêjim taybet tu dijî. Jiyanekê balkêş e. Bi kurtasî me hinek tişt got lê bes ez dixwazim tu hinekî ew jiyana xwe ya rojava û dûre derbasî Ewropa bikî got. براستی دست به که اجی جشنازیش با من که از میوانی تلویزیون همه وقت ما قلت يعني الزاينة بجاري خامس لومه سال 1907 كلنا هليلي كي خندنا وخا آسرته من سوريا در باسكر مش بركو بينا سامو ما نشوم زانكوي يعني وقت ما قلت خيرة تعمل سر زماني كردي هبو متخصص وصور يعني لزماني خو خدي دركه حبكي قد خبو أنصارنا ما هلبست النسان دولو Yani demek mesela tu bin nasnama tejana يعني او برستيجي او صالين حري تاري بنجي انا مدش بركو يعني نهم ولاتي درجات دوا بنجي يعني درفتي متنا بو خال مالي ما نسر ناوي ما بون خوندنا ما بوش تشو يعني سيزا صال مخوند بوش انت شو ليه يعني هلا ادبيات دولو جاردج او نفشي مر زماني عربي جبر بندور زماني عربي مكتبي ما عربي بون يعني وقت مج زماني عربي ورد قلت رشون بيري اخوه إما بيتر مشتركو يعني غيرتها من سر زماني كردي هبو متخصص بكردي خبر بدم كردي بخوينم كردي باخذ يعني اجتماعي بتشوف كنجي مسدس والله جزوف يعني سنة في حفتاب وسنة في حشتاب ولو يعني دس هولدان يعني هالبستين زامرنا في هالبستي الوان كأن نزانم هولدان من بعربي هبون وقوار دهات مشاغج قوار حرية هوج لبناني دهات وقت أولي جملات وانده ما بزماني عربي تدياز ذكر بالتالي هو كي انه از كرد مش ما كري از يعني هند سبيكا من از بكردي بالمسينم يعني الروجافا كردستان يجي براستي يجي هم بيجت herkes نویسکاره يعني خدي الزمانه خدار كذا herkes هلبست وانه إجا تجي هلبست هادرنسين يعني جراني تداي هلبست شما مثلا هلبست شما نن رومان چيروك نينا هلبست خدي اف برسكل جراتي كرن يعني هلبست تبينيها منها وقت نرينا من ده بس ما كأدبياتي يعني اختي تخش بالها خبدي ما همو داستاني خو همو مدريا هلبست ناس كري مثلا مزيل ما بهلبسكي خن ما حتى اغريقي حتى انكسي يوناني وكسي اوروبيجي نقول قامش لسرق حفكها هلبسكي ديتن يعني بري ما كأدبياتي تخمينها مدى هلبست هلبست نتشتك هسان الهمبري راست يعني تمامي ام بيجن دبو بردف كهستي و هلبت هلبت وساي لا جرجر مثلا نفسي رومانيا يعني يشيروكي بيجي يعني ام راحت ياخذ هلبست يعني ام نكار ندردك هلبست كده بيجن لنا نوساي يعني راست كراسي او رومان وقت كنت نفسي وقت بآلافيون بيترن روبليون بيترن كاتر ليه يعني شارزاريد كده مرو كاربي جاب هالبستك وسا همبري قولو قاني بك انه يبقى افدر دي من اريشا من اف باش يعني دبينم که هلبسته ته وسا بچکی سربستن يعني بخش انا سربستن نه سربستن اتوزكا یک شبو خيني سيبر هم شو ما قلت بو درستي اف جناج خماوي جناج خماوي راسته هلبس جناوي جناج خماوي مش برتوكا جناج خماوي هلبس جناج خماوي وی واری چندین جوش بو اوین باجار دمن خناوی تدرمجی و تو نهاتی داو بشوان پیدا و گرتی ما کنگی ببارانی را بباری تو نهاتی پستا کلان گورستان شیار کر عاور بگیانین دلدار انگرام بو گور
ما نلاندكم بندوارية وتنهاتي روشگار ای قدوش نیارم من ما تقتقا کنیوی آسود قطاندن چاوا شرمزار مام و او روششتی ما و تو نهاتی به واره چندین جوش بو اوین شما جتلیان بری بو تلی جپینوس هم بری بون رو پلان نما خامه بندواریه و خوار تنی پیچیر من او دپچاندن مورددان در کین دبون کو بیت نابه و تو نهاتی به ایواره چندین جوش بو اوین دل دگل بو آرزو جورکن شیرکشتی بون و گردکن چنگین من نای نمیتن دورن قدخه دلاشم بی دزنگری مان تنی هستن بیان دلوینا من دلابتین شوام پیدا قولنچی مام و تو نهاتی زور باش برستی سپاس کن سا تقلق جرا بشتاری برنامه اجی بی هر بستاجی بکنی از هل بستاج تخوين شافين ملا أوروبا يجتهد من تلفزيون يجون جارجارانتين Peki يعني la Avrupa mesela bu nefskarın Kürt çi derfetene? Yani jî em bêjin devletên Avrupa tu pişkirî dide nefskarê Kurda. يعني براستيجي الهريمة ما تم برسكري كار نفسكار روشة أولي بو يعني بلكي أم هنكي شوي برسكري يعني أسكارم صالي جارك مثلا هنك دراف جدا بكم جبو تشابك السوري من كاريبو من يعني جدا بزارك خبر أو درفتنا بوها جاب الجم حمام لتان الجم عربة جي الجم يعني صالين وشاني هنا صالين بهرما هنا دبل كل أوروبا يعني درفتها ببيتر شابير النبيس هر بردوامه ليه شاب شي جارجاران تو برتقال دنيس نجي لنأي شابينا يعني أو جرينجيا شابي الجم حمك كسينا وكيف الجم النقل كي وصل قال كي جرينجي لأباشكو أستا دقيقة بلم بأستا أدبيات تبلم باشه دم زیده نامینه جبر وی دستخوش زور سپاس جبو بشتاریته که خوش بمراستی از باورم نویساندن هر اوی بردوام به برهمک نوجی نها آماده که بری برنامه هم هنه که صحبت کرد سرکفتن بیشتر سپاس کم گلتی من سپاس شوار خوالی تر سپاس کم گلتی سپاس ولیش بجاری آمده نویسکاری هجا آمده خورسی لگل مبو ما هنک صحبت کرد کجاری کدی ایجا میوانی ما اویش کبه